Ka access WO kebolong ka kunhul nya ka World Mission Society Church of God University Student Volunteers ka baju tre mon sobha ban ko yagi jabo khamtam plastic ki bakta ka ko khia bat ka mai mariang ka baju tip kum ka zero plastic campaign and clean up activity. Kadi kunhul ringkat bagi tre lang bagi pos nong ka hiar sa nong nora slong ha ka spotri unailar aja san si utrai kabla sedang nadu na Martin Luther Christian University ter seduk jengking lapalang. Wei negi dekat ke akses usamla welam wangdor khatlor haringkat berkiwe deg lai thu lingkot sepang ke akses bani thu ru bakani ke program gadai slu sibenta manting sanya ke buram ublai bat ke jule man la kapor da ka jenghi kai ke kemi bagi ke ekin long ke bokhui subah. Nalor ki dekat ke akses lai sakhi lang ru da jingdan lang ka scientist di ke regional office long Ministry of Environmental Forest and Climate Change MOEF and CC ke Dr. V Sayo ha babaro klayo ban simenta shirham ban ko iglinti singkien bagi road surak kama klayo ban tam plastik hadu ban rufu atli ki song plastik he na kate kathai. We love you. Mangdor kharlor te menta kasngi ngesim benta hakeneka azas activity kabalong ban penkhuj ya keneka snong nongra terma pro saudang te nganchu batai pi kendiat chapangka azas keneka azas kedai ka World Mission Society Church of God University Student Volunteer Group te keneka kenhun azas kisaitle ekiniki jat penkhuj ma man lak kapor man lau snem But day tang hapo Meghalaya handrei haka perthai brok away ni sai penkhuj akisnong kitau ma daka jing hikai ka bakiyo na kakimi bahab neng te kumne na kapor sha kapor ni sai penkhuj akisnong kitau te ka basutnat menta kalong ba sibun bha ki khna samla kiawan ban ya simbentalang hakaneka jing penkhuj akisnong kitau te om tang ki khna samla wat ki long kimi long paru kiwan banyasin mentalang ban penkhuj ya keneka snow nangra te ka jing temu jong ka akses kalong ban penlong ya mah ya ka sinong ka thau ka bakhuj basuba ban pen kemen ban penlong ya ki ya ka imlang sok lang ka ba snutenat ka ba kemen ka bakhuj ka basuba khnang ba baro ma ki briu baro ki ba ya imlang salang bakin ya dan kata ka jikit kli ban kip ya ba bakin bu ma ya ki surak kisengkin bakim dai ban prep pathar ya ki plastik lane ya kino ki jaklia syaki snong sneki thau te mentakas ngilaji ya kan nongra ban penkhuj te ngisnutenat syaba palat nomor ba ni ai khublai ya irang ba snong ru jongka snong nongra bailasya ingi dakamon lai lu jeng i bangin penkhuj ya kan ka snong te kumbang li meneng la penkhuj nadu kan ka snong nongra pelun kumne ter nadu nate na sedang napo Martin Luther hadu hangte hapo hante hajan jingking lapalang tinglayo banlum kumba nrufu artliki nyot haka garbage bag bangila pelang panila bu ban sijaka
te ka jing kan tu jungai ki pai ba kalong ba baro ki ba pet ya kini video skop ha ban ya snok tilang hakane ka kam ma bangin pen khuj ya ki snong ki thau ya ki lenti ki senkin tang ba ka im lang salang jungi kan long ka ba khuj ba su ba bat ngin ma ngin ya im ko im khia la da ka snong ka thau ka khuj su ba Today. We are from ASES. ASES is University Student Volunteering Group, established in 2015, and then we have many programs for cleaner campaign and reduce crime campaign and zero plastic seminar. My feeling, I'm so happy we could shine our Elohim God's glory, and then very happy when you see the clean the road. It's because following God's word, God say be the right and be the truth in the world, and then we carry out for this cleaner campaign.